Pozdrav svima i dobrodošli u novi Masterov video predstavljanja proizvoda iz oblasti sigurnosnih sistema i sistema video nadzora. Danas ćemo govoriti o IPC HDV 3549 TMAS LED 0280B. U pitanju je full color mrežna kamera u eyeball kućištu. Maksimalni kvalitet snimka koji ova kamera može da proizvede je u rezoluciji od 5 megapiksela sa 20 frejmova u sekundi ili u rezoluciji od 4 megapiksela, ali sa 25 do 30 frejmova u sekundi. Kamera je full color sa pomoćnim LED osvetljenjem na 30 metara, efikasnost kompresijom snimka i širokim spektrom inteligentnih funkcija. Ova kamera je odličan izbor za profesionalni video nadzor. Usled toga što je kamera full color, u određenim uslovima ova kamera će se ponašati drastično bolje u odnosu na klasičnu IC kameru. Kada se, na primjer, dešava da same bube ili kiša ili sneg, razne reflekcije IC-a od razne površine, kao i, na primjer, kada sama kamera gleda travnatu površinu gde IC neće moći da dovoljno osvetli celu površinu. Kamera koja je full color će prikazati, osim toga što će snimak biti u boji, takođe neće imati reflekcije i neće vam se dešavati da dobijete, na primjer, od paučine jednu rešetku ispred svoje kamere. Tako da iskreno preporučujem ovu kameru na mestima gde se često formira, na primjer, paučina kao što su splavovi ili tako neki plovni objekti gde ne možete biti prisutni non stop i čistiti kamere. Optika je fiksna na 2.8 mm, te možete očekivati široku pokrivenost, ali i blagu distorziju slike što se može videti u nastavku ovog videa. Minimalno potrebno osvetljenje od 0,0003 luksa pri otvoru blende od f1 uz automatsko podešavanje intenziteta pomoćnog LED svetla pruža visok kvalitet boja na slici u bilo koje doba dana. Kućište ove kamere je kompletno izrađeno od metala, što joj obezbeđuje IP67 nivo zaštite i otpornost na nepogodne vremenske uslove. Nažalost, kao i većinu kamera u Turet kućištu, ova kamera nije deklarisana kao otporna na jake udarce tupim predmetima, kako bi mogla dobiti anti-vandal oznaku. Ono što čini ovu kameru izvanrednom je sve što dolazi VSense tehnologijom, kao i njenom procesorskom kapacitetu u obradi video zapisa pre slanja videa snimaču na konačnu obradu. Klasifikaciju vozila i ljudi ova kamera radi po defaultu i besprekorno vodi brigu o zaštiti parametra funkcijama Tripwire i Intrusion Detection, to je zaštiti od uljeza. U nastavku videa imat ćete priliku da vidite dnevni i noćni režim rada ove kamere, kao i samu video analitiku koja kamera podržava. Full color serija kamera na ovom spojnom snimku izražava svoj pun potencijal i daje akcent na kvalitet boja i veliki kontrast. Iako kamera nema 4K snimak, rezolucija od 5 megapiksela je sasvim dovoljna da omogući sliku na kojoj se jasno mogu videti dešavanja. Pametne funkcije VSense serije omogućavaju kameri da prepoznaje i razlikuje ljude i razne vrste vozila, što omogućava precizniju konfiguraciju Tripwire alarmiranja, gde kamera može, na primjer, da alarmira ako čovek ili pak vozilo pređe zadatu liniju ili površinu. Taj isti alarm može da pokrene sledeću funkciju, kao što je, na primjer, notifikacija na vašem mobilnom telefonu, pokretanje alarmne sirene, zvučnika ili bilo koju drugu elektronski zadatu komandu. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u pronalaženju odgovarajućeg rešenja i vidimo se uskoro u novom Masterovom videu.